Ginong lakai kudu jong kami garia kudu association yela bankur ya kanam kajing job kajing lakai kamra pelong nadu kakhat ndu trik adu artrik ujemang hapunnya te nakale kajungi ka meglea kudu association ngidap jaga cikmen ka pasra kudu kata-kata nomor kadang dai kasih ke baar ki baginai benyimenta harga national Kudo Championship Cup 2026 kila la manra ya ka cuma siap sambut kibala wanra berjob ban uwe dari silver medal de nak yang dungi ngida pedu yaki bakinan trade bakinan practice susu khafat nama bakinan la banyo benyimenta so hak bipat kirisan kibat sampai susu banyak kani kaba gila dan jawan mentah de tumjuru mo ini ki coach kijungi kibala pas nakwa bayi kiru ba kinangnya tres ba nang nismat kenapa kinangla anroy yakni kakudu hani apa kecelan ini namar ba beleng om ta namar ba kadai ga austen ni kepada tembai te ni kwa ban penhe ban penya ya kenika kudu ya kenika kudu ha kenika jelaga juni te kami tadi kita bersyukur kinong jawab ha kenika nasional keba kiteng kilong wanjak gari dingdo PI 20 kg gold medalist dari Basyong Masak apa Maulana Muri apa Maulana Jio Iban Joko Nomro Junior PI Aspa dari Basyong Masak apa Maulana Mauyong Prim Ethan Nongta gold medalist di Basyong Masak apa Upalung Paring Ferdinand Nongta under 19 silver medal di Basyong Masak apa Upalung Paring daman nomor buat under 19 di Basyong Masak apa Jayam but kumju ngai play ini kumju di balapas ya play ball dari Gary coach but ka bating referee Gary macam tinggal but memang persingai nomor but aku juga buat ngai play kepak ya kasnong mulai mau yang red ba kila ay midfield masing poy mengi untuk kejaka kilawan pedang buram ya ibanyo ko hot nakaliang dungi ko osjan ngipala banle aka keba kamgarpan na matay kini kina kiba lawan ra ay kanam ya buram ndray nakaliang dungi sudah bit kagad tentukan pam but kinangai trace system bat kinangai trace system ngai kublairu ya ka KSU mulai circle bat ya ki sengsamla mulai mau yore dan kita hi besbut kebakil kelong ha apa pudi mastra ha ka handle trik kelas dang ka jingedaka ki sedang sudah training hadir nang tu hadir asni ki sedang pak soyaka tournament kejoki kat senai aku ketika tournament kejoki tournament pak kita dan pasoka exam jangka referee and coach dia di mata kini ki abu di Basyong ni kita di balapas ya ka referee and coach akal grade D kejingwan kejongi ke ba la kesam rubah hi dan kadai na pot directorate of sports kumba narun ni kong kisni nila berpap ba la territory of sports kila yarap hari ni haga ni keting juan kila ai ni atlak ban yele aka te keting juan tungi kala kampian ban kendia lu na mi pa ki ha ban sai ka pemini ta mini kalau na ka komen ni kepala kesan berpap kan ni keting aka ki karta ki bakat nu dukat nu ki bayi simtahi ane kita ki anda 40
under 19 but under 30 above. Yeah. Kanungot ka